Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, gue mau bagi-bagi tips aja untuk kalian semua nih. 2 hari kemarin tuh gue mau download ini Andon, gak bisa-bisa. Karena apa? Karena launchernya itu bermasalah, guys. Itu ngeblank. Ini gue baru kelar download. Gue cari-cari, gue kutak-kutik, akhirnya gue nemu solusinya. eh Coba kita tes dulu ya. Kemarin tuh sama sekali nggak bisa. Nih gue baru mau coba. Mudah-mudahan lancar ya guys ya. Ini gue baru kelar. Kita lihat dulu ya lancar apa enggak. By the way, ini gue pakai PC gue, PC nanggung ya guys ya. Gue nggak pakai VGA sama sekali. Jadi gue pakai bawaan dari motherboardnya. Mudah-mudahan sih nggak patah-patah ya guys. Ini gue masukin email dulu bentar ya. Lama sekali. Mana woi? Ternyata masih download lagi ya. Mana? Tuh lama. Woi. Ini gue pakai akun Google ya masuknya. Masalahnya. Sabar ya guys. Ini gue mau ngeliat nih masih error apa enggak masalahnya. Gitu. Mudah-mudahan enggak error sih. Oh, enggak kelihatan ininya ya. Oke. Lah tadi udah. Kok gagal?
Semoga lancar ya. Redwood Forest. Kita ke Redwood Forest. Ini masih download sekitar 3 giga lagi ya. Harus diselesaikan dulu guys. Gue mau ngeliat ini lancar apa enggak gitu. Kita lihat ya. Got drunk off your lie, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. Go out and on the brain, but this time I won't collapse like I did yesterday. You broke my heart, don't give. I won't find a ghost in return. I can't give it, I can't give it, I won't give it this time. You broke my heart, don't give. With your breath and your pain for me. I can't give it, I can't give it. I've already run the world. Far from the light of the day. Tadi udah download pertama itu 8 giga cok. Ini download lagi 4 giga. Gila. Gede banget resource-nya. Hampir 20 giga lah ya. 15 giga lah ya. 15 giga. Moga-moga lancar ya. I hope so. Ini sebentar aja sih. Ini kalau videonya ke lamaan ya udah. Ini ya guys ya. Kalian tinggal download ini aja guys. Apa namanya? Di di Google itu kalian cari ya. Kalian cari namanya Visual Studio 10. Visual Studio 10. Terus kalian pilih yang Service Pack 1 guys. Nah, nih kalian pilih yang Service Pack 1. Ini kalian tinggal download aja nih ya. Download. Nah, di sini kan ada pilihannya. Kalian lihat Windows kalian itu yang kalau Windows kalian 32, kalian pilihnya yang ini ya. Yang 86. Kalau yang kalian Windowsnya Windows 64, kalian pilihnya yang bawah nih, Windows 64. Kebetulan gue pakai yang Windows 64, jadi gue download yang ini. Kalau udah kalian tinggal pencet next saja, nanti itu langsung otomatis ke download. Habis kalian download, nanti kalian udah tinggal install aja. Stepnya gampang kok, tinggal kalian next, udah kelar. Nanti kalau udah kelar kalian coba buka launchernya. Mudah-mudahan sih lancar ya launchernya kalian. Tadi sih gue coba, habis gue download, gue langsung buka launchernya. Alhamdulillah jalan sih. Makanya nih gue mau nyoba
nyampe ke dalamnya normal apa enggak mainnya. Takutnya enggak normal, jadi kita lihat aja ya. Mudah-mudahan normal, nggak ada kendala sih, semoga. Kalau kalian pakai VGA kayaknya sih lebih bagus, grafiknya. Ini gua pakainya VGA motherboard aja, bawaan dari motherboard, nggak pakai VGA eksternal. Tapi mudah-mudahan lancar ya mainnya. Gue sih pakai RAM-nya sih 16, mudah-mudahan sih kuat, semoga kuat, semoga. Ini kalau videonya kepanjangan nanti gua kata aja sih ya. Tapi semoga aman-aman aja ya, mudah-mudahan aman sih, semoga aman. Gue pakai internet 50 Mbps ya guys, jadi lumayan. Gue main RO sih nggak ada kendala sih. Paling suka nge-close sendiri juga sih launchernya itu, yang launcher PC ROO global. Semoga nggak kenapa-napa ya. Semoga aman, semoga aman. Dikit lagi. Nih udah. Got drunk off your lie, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I've been on the bread, but this time I won't collapse like I did yesterday. You broke my heart once again. I won't buy the toast. Semoga lancar, gak ada halangan ya. Kita lihat. Oke. Ini sebelumnya gue udah ini ya. Udah apa namanya? Oke, sepertinya lancar ya guys ya. Oke, mungkin sepertinya segini aja dulu untuk videonya. Udah bisa masuk.
Semoga di PC kalian juga aman-aman aja guys. Oke, nanti gue bakal update ke depannya kayak gimana untuk bertahan hidup melawan zombie ini. Oke, segitu aja dulu videonya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.